kad su Rafali u pitanju, možda da neki razmisle i pogledajte šta kaže struka, jer vidim kod nas se to počelo mjeriti u odnosu na Srbiju. Nema utrke na oružanju. Ja ću reći, evo ja ću pohvaliti, otvoreno. Od Republike Srbije sustav protuzračne obrane je Military Review, najozbiljnije novine, proglašene najbolje organiziranim pejzom u Europi. U Europi, izučavajući to i gledajući šta su oni napravili, možemo mi toga i od tamo naučiti da su, recimo, za Mistrala povukli za svoju vojnu industriju. Ovo isto što ja tražim za nas. Oni tamo imaju Momu Stanojlovića i ostalo, vazduhoplovni zavod. Dakle, oni su to napravili jako dobro. Ali oni nisu članice Evropske unije, nisu članice NATO-a, zato mi trebamo sa ostalim saveznicima, kolegama, prijateljima ući, nas to može doći jeftinije nego njih. A kažem, Rafale, ja sam presretan, ja to svaki puta kažem, nakon MIG-ova koji su napravili to što smo napravili u ratu, ja sam presretan, mi imamo zrakoplove vrhunske, a kažem, treba poslušati stručne krugove u Srbiji, kolika je vjerojatnoća da će Srbija dobiti nove Rafale iz stručnih krugova, ja ću reći ovako, a ako bude jedne prilike, argumenti vrlo malo. Vrlo malo.